Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 2024. Ni amakuru mu Kinyarwanda tuje kubagezaho ngiye na mugenzi wanjye Sentama uri amahoro? Ni amahoro mushakamba, namwe muri amahoro? Natwe turandi rwose n'inkuru ziva ku rugamba ko ubu rucuru ibaye impehe. Nako Rubero ubu muyobozi wa ibaye imfubyi nabyo tubivuze gutyo byaba ari ukuri. Ubu ngwiraye mu kiriyo mu kiriyo cyo kubura umuyobozi wabo uri yacira umwami, ariko barati ubwo abanyoborera bafashwe nanjye ejo ndakubitwa. buriya ni akaboko kacira umwami kamwe kavuyeho cyane rwose kandi kari ingenzi. Yego, reka dukomeze turebe ingingo z'amakuru. Yego, tugiye kuganira ku ngingo ivuga ko M23 AFC yaba yahitanye administrateur wa Rubero, Colonel Alain Kiwewa Mitela. Yego, nyuma y'umunsi umwe avuze ko bari kwitwara neza ku rugamba. Ibi turabireba, turaza kureba n'ibyo yavugaga n'uburyo yakoraga hariya. yego, Ikindi tureba, turavuga ku ifatwa ry'utundi duce dushya M23 yafashe, haba muri Rubero ndetse no muri Warikare na Masisi. Nyuma turaza kugera ku ngingo ya gatatu ari nayo isoza. Nduhungirehe Ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yatangaje icyatumye Tshisekedi adatera u Rwanda ngo ahindure ubutegetsi nk'uko yabivugaga. anahora bivuga. N'ubu aracyabivuga. Yego, ibyo rero turaza kubiva imuzi n'imuzingo. Reka duhere Rubero. Ubu umuntu ashatse yagenda akayiyoborera. ubu nta muyobozi ifite rwose. Yego, twibutse abadukurikiye, hariya abayobozi ba za teritware kuko ari etat de siège, ari abasirikare cyangwa abapolisi. Umuyobozi aba ari umusirikare afungirizwa n'umupolisi. Yego. Rero kuri Rubero ho uwari umuyobozi yitwaga Colonel Alain Kiwewa Mitela. Ni Alain. Yego. Alain Kiwewe Mitela. Ni Kiwewa. Nari Kiwewa. Yego. Uyu rero biravugwa ko intare za Sarambwe zamuteye ijanja. Yego. Mu rwego rwo guca intege imbaraga ziri muri kariya gace, cyane ko uyu administrateur akamazemo igihe ndetse azi ibice byose. Ni n'umusirikare w'umusaza ubona ko amaze igihe ku rugamba ku buryo hari ibitekerezo bizima yatanga. Ariko nanone ni kwa gusumbirizwa kwa teritwari ya Rubero kuko yari yaranze guhunga kubera kwigira komando, mugani wa ya filime. Yego. Uyu Kiwewa rero nk'uko twari twabivuze, hano dufite video. Yego. igaragaza ko apfuye ku munsi w'ejo yari yatangaje yikarakasa. Turaza kureba ibyo yavugaga, ariko ikintu bagomba kumenya, amakuru y'uko yapfuye ni impamo, ntabwo tuyashidikanyaho. Icyo dushidikanyaho cyangwa tutaremeza neza 100% ni uko yaba yishwe na M23, ariko amakuru yo rwose y'uko yapfuye ni impamo kubera ko n'umurambo, ifoto y'umurambo turayifite. Abarashaka bagaca mu gikari turawubereka rwose uburyo ki intare zamuteye ijanja. Harandi ni mu misaya, ni mu josi, nihe munsi ya Kanana hariya. Ikigaragara yarashwe, bamuturutse inyuma, hari niko mbibona. risohokera hariya ryasohokeye nahagana nko munsi ya Kananwa, kuko byafashe uruhande rumwe rwa Kananwa n'umuhogo. Yego. Urumva ko bamurasiye mu Gihumbi. Mu Gihumbi ni hepfo, ni ubwo yaba ari hejuru mu Irugu hariya. Twahita ni nko mu Musaya, ni ibintu nk'ibyo. Yego. Reka tureke gutinda kuri ibyo, udukinire video twumve ibyo yabwiraga abaturage mu gihe akibivuga bitaramara kabiri akaba aragiye.
reka ndebe ko ikunda. Yego. Yarahagaze ariko si ibi ni ibiro bye. Yego, ni kuri biro bya teritwari rwose. Ko mbona teritwari yabisuzuguritse iba ifite ibiro bisa bitya. Ntubizi muri Kongo si byaho. Ngira ngo ni akabare k'urwagwa. Nta gishya cyahariye. Nta gishya kiri hariya. Wagira ngo ni akabare k'urwagwa rwose. Cyane rwose. Ndimo ndayireba yari itarafunguka hano ariko ikanze ndebe ko ikunda, nikunda ndayifungura tuyikine tuyumve. Nanjye ndayifite, reka ngerageze kongera volume y'iwanjye ku buryo buhagije. Muri make icyo yavugaga bamubazaga, yavugaga ku baturage. Yego. Avuga ati abaturage turabasaba ngo bagirire icyizere ingabo zabo. Bavuga ko abaturage b'abakongomani bagirira icyizere FARDC. Reka nkine tuyuba yumve tugenda dusobanura. Niba ndi uyumva ariko naha ngaha yari igiye gufunguka kwihangana gake. Nta kibazo. Nze ngerageze ndebe. Nabura akantu gato ngo ifunguke. Yego. N'ibyanga nakubwira ugakoresha iyo. Yafungutse. Yego, byiza cyane. Yafungutse, reka twumve. Je demanderai à cette population d'avoir confiance à nos forces de défense. Ati ndasaba abaturage kugirira ingabo zacu icyizere. Et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence. Ati ikibazo cy'umutekano muke aho kigeze ubu ngubu aho turi ntabwo ari ikibazo cyakemurwa n'umuntu umwe, ntabwo ari ikibazo cyakemurwa n'ingabo gusa, ntabwo ari ikibazo cyakemurwa na perezida, ntabwo ari ikibazo cyakemurwa nande, ni ikibazo kireba buri wese. Ni ukuvuga ubufatanye bw'abantu. Sous du ministre, du premier ministre, non. Maintenant, c'est la tête de tout le monde. Donc, tout le monde doit, à son niveau, et à son niveau, doit savoir appuyer ou assister nos forces de défense et de sécurité. Ati buri wese rero aho bigeze akwiriye kumenya uburyo yafasha, yashyigikira, yafatanya n'ingabo zacu. Pour l'instant, je pense que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Vous avez remarqué que nous sommes au bureau. Donc, ati muri uyu mwanya murabona ko hari abana bajya ku mashuri, murabona ko natwe turi kuri za ofisi, turi ku biro aho dukorera. La situation est maîtrisée. Ati ibi bisobanura ko umutekano uhari noneho. Ayez confiance, comme je le disais, nous devons avoir confiance à notre armée. Ati tugirire icyizere nk'uko nabivugaga, tugirire ingabo zacu icyizere. Et qui se comporte très 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 bien sur le terrain ou sur le théâtre des opérations. Je vous remercie. Ati ingabo zacu ubu ngubu zirimo ziritwara neza ku rubuga rw'imirwano, ku mirongo y'urugamba, ziritwara neza cyane. Ijambo numvishe ni théâtre des opérations. Théâtre des opérations ni ahabera operasiyo nyine aho barwanira kuri front. Ati aho barwanira ku rubuga rw'imirwano baritwara neza, bameze neza cyane. Ati ndabashimiye. Asanga bahagera bakaba nk'abari gukina théâtre, akaba ari nayo mpamvu bakubita. Ahubwo igitangaje ni uko apfuye akimara kuvuga ibi ngibi. Birumvikana, iri ni ijambo rye rya nyuma. Iri ni ijambo rya nyuma ry'urugamba yaravuze. Yarasezeraga. Ariko urumva ko nubwo yihaga akanyabugabo ameze nk'uri gushora abaturage mu rugamba cyane. Arimo arababwira ati mufashe, ati mufashe ingabo zacu. Kubabwira nuko nyine nawe byanze. Yego. Uyu rero avuye mu nzira, intare za Sarambwe ziramurashye, cyangwa se ariko biragoye ko yakicwa n'abandi. Hari amakuru avuga ko ngo yaba yagambaniwe n'abandi, ariko nukwanga, ngenda bifata nko kwanga cyangwa kuyobya uburari, badashaka kwemera ko yarashwe n'intare za Sarambwe, kuko biragoye ko baba bari ku muriro nk'uyu ngo noneho batangire barasane. Ari ukumugambanira, baba bararashe Kabundi, baba bararashe n'abandi tujya twumva amajwi bavuga ngo kanaka niwe watugambaniye.
ariko uriya ntaho ahuriye n'urugamba kuko ni umuyobozi. Yego urugamba arukurikirana ariko ntabwo ajya kuri furo y'urugamba kuko ni umuyobozi, ahubwo yaba yahuye na operasiyo y'inkuba z'intare za Sarambwe ubundi ikamuhahuranya. Yego. Twajya ku yindi ngingo niba nta kindi. Tujye ku yindi ngingo, ariko tukivuga kuri ibi by'imirwano sinzi niba tuza kubona umwanya wo kuvuga ku mirwano Shakamba. Urumva niyo tugiye kujyaho. Ibyo nari kuvuga bindi ndabivuga imirwano, reka ahubwo bihereho tujye hariya aho M23 yafashe utundi duce dushya haba muri Rubero, Warikare ndetse na Masisi. Yego. Ahangaha Mushakamba icyo twahavuga nuko M23 iragenda yongera ifata utundi duce nk'uko bivugwa hariya, bityo bigashyira akaga kuri FARDC ku mirwanire yayo. Ngira ngo ibi mwarabikurikiye, ejo twahoze tuvuga uduce 16 tumaze gufatwa. Uduce tumaze gufatwa 16 dufashwe mu minsi 3, ni ukuvuga imidugudu 16, kandi umudugudu wa hariya uba ujya kungana n'umurenge. Hari indi nkuru rero ivuga iti une bonne nouvelle, le camp militaire de Ruhanga, ngira ngo wayibonye. Nayibonye. Territoire de Rubero entre Ruvu et Mbingi a été libéré par les lions du M23. Uvuga mu duce twafashwe iyi Ruhanga, ikigo cya Ruhanga, ikigo gikomeye, wabonye n'umusozi munini cyane. Yego. Uriho ikigo cya gisirikare nubwo baba bubakishije ibyatsi. Hafashwe. Kiragaragara ko cyane n'ikigo gikomeye. Ni hagati ya Ruvu na Mbingi. Hariya hafashwe hakaba higaruriwe na M23. Saho gusa hari muri Rubero hari agace ka Ruhanga kariya twari tumaze kuvuga. Yego. Hari akitwa Masika. Hari n'akitwa Karine. Utu duce uko ari 3 twose twafashwe, kandi iyo tuvuze uduce abantu bagiye bumva ko ni imidugudu. Yego. Imidugudu ni lokalite se, ibintu nk'ibyo. Kaba wenda nko ku bantu bazi mu Rwanda, iyo tuvuze agace nk'ako ngako ubwo biba bivuze ni nk'umurenge. Yego. Aho ngaho ruba rwandikanye. Ngira ngo nawe wabikurikiye Mushakamba. Nibyo uko bivuze ni ukuri, niko byari byifashe muri Masisi. Yego. Byari byo nako muri Rubero, ariko nahitwa Kamandi naho hongeye hakubitirwa cyangwa se hararwanirwa. Yego. Intare za Sarambwe nk'ibisanzwe zenderejwe kuko Kamandi zari ziyifite. Yego. Intare za Sarambwe zikubita umwanzi nk'ibisanzwe, asubira inyuma ngo ni Kamandi Gite. Ni Jite. Yego. Yego, Kamandi Jite. Aho ngaho intare za Sarambwe zirahari. Yego. No mu bindi bice kuko biriya bice M23 irahari, n'ahitwa za Hutweho hafashwe kera. Ibi ni ibice byagiye bifatirwa rimwe na za Kamanda, ariko Hutweho yagiye iza mbere. Yego. Ariko tutagiye muri byinshi muri Rubero, reka tuhite tujya muri Warikare. Oya ugumye hariya abantu babanze bumve Kamande. Hari abantu bumva za Arimbongo, bakumva za Kitsumbiro, bakumva hehe, bakagira ngo hari aho hahurira na Kamandi. Yego. Kuko bihuriyeho ni muri teritwari imwe, ariko Kamandi iyo bavuze ziriya za Arimbongo ufashe inzira yerekeza i Butembo ugende Rubero na Butembo. Ariko Kamandi Jite ni ku nkombe za kiriya kiyaga Lac Edouard. Ni ukuvuga uburetse inzira ijya i Butembo ukerekeza iburyo. Yego. Usa n'ugaruka hafi uza hafi ya Uganda, hafi ya kiriya kiyaga Uganda na Congo bihuriraho. Abantu bahumve neza hariya, bahumve. Yego. Mu gihe bimeze gutyo, ibyo bice byo muri aho ngaho bigize turahita twambuka tugane Warikare. Yego. Usange mu gihe agace ejo hafashwe agace kitwa Breusa. Yego. Ubu noneho bahise bongera kandi kitwa Kanune.
babyumve neza rero kanone na burewusa hari intera y'ibirometero twaza tubireba ni ibirometero 12. yego urumva umunsi umwe gufata ibirometero 12 ahubwo Kongo irarangira mushakamba umva byarangiye aka gace rero ngo kuba kafashwe yari inzira yari nka koridoro yego yari koridoro banyuramo bamanuka bajya gushyigikira epfo mu bice bya Pinga ubwo bivuze ngo inzira irafunzwe ikindi bivuze ni ikindi bivuze ni bushobora kuba nk'uburyo bwo gushyira Butembo mu kato yego ubwo ndavuga kuyizenguruka ni nko kuyizenguruka ni ukwica iruhande ni mu rubavu rw'ibumoso hepfo ubwo urumva ko basa n'abagenda banyura iruhande ishobora kwibonamo hagati yego abadepite bo muri Warikare rero bahise basakuza nk'uko wari ubivuze abo ni ba Willy Mishiki ndagira ngo uramwibuka bamuhetse ku mbaho yego uriya niwe Mishiki yanditse uriya niwe wasakuje igihe bafataga Karembe ubu wasakuje wundi yitwa Juvenal Munubo buriya ni umudepite wo ku provinciale yagize ati ndasaba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yego kongera imbaraga cyangwa kugaragara mu kongera imbaraga kongera imbaraga mu basirikare bagomba kubapinga urabizi ko Pinga izengurutswe cyangwa iri hafi intare ziri hafi yayo yego kuko ngo nyuma y'uko intare za Sarambwe zifashe Burewusa na Kanone muri grupoma ya Ikobo Warikare yego intare za Sarambwe ubu ngubu ziri gushaka kudevia kugira ngo zihite zifata Pinga après la résistance de FARDC et patriotes sur axe Mweso urumva yashyizemo no kwivuga neza yego kandi ntibyabura ndabona rwose yakoze agafoto ahita ashyira ku karubanda kugira ngo agaragaze ko ari mu kazi nawe yego ibi rero uyu icyo yagaragaje impungenge yego yagaragaje impungenge kuko Pinga iragenda ishyirwa mu kato ishyirwa ahantu hagati ku buryo ishobora kwibona nta butabazi ifite nta mbaraga ntaki izi mpungenge zaba zihatse iki yaba afite ubucuruzi hari yabona bugiye kuba mu by'amukangaratete cyangwa uyu ni umuntu uvuka muri iriya Warikare utaragera Ipinga avuka mu bice biri hafi y'Ihura yego ni ibice iyo utaragera Ipinga wisize hepfo urumva ni iwabo w'umuntu rero bari abadepite kugira ngo agire n'amajwi ni uko agomba kuvugira iwabo gusakuza kuriya rero aragira ngo abamutoye abahagarariye bamwumve ko yabavugiye ariko kandi si ukuvuga gusa avugira abamutoye ariko usanga akenshi aba hafite n'ibikorwa iwabo avuga ati ibikorwa byanjye ndaje mbibure bitewe no kuharwanira hashobora no kwangirika hakagira ibyangirika no gufatwa nabyo iyo hafashwe kandi urumva ibikorwa bye iyo ari kuri guverinoma ntiyongera kuhagaragara zihindura imirishyo muri Masisi naho ngo ntibyari byoroshye sentama yego byifashe bite muri Masisi rero ni uriya murongo w'urugamba hariya n'ubundi kiriya gice nkunda kwita ngo ni koridoro bitewe n'imiterere yaho urabona igice cya za Kaniro Gatare Gisuma bakaba barwaniye rero muri biriya bice byegera Gatare bivugwa ko M23 yarushijeho kwegera Gatare kwegera Gatare rero bivuze ni ukwigira hino irimo yegera icyicaro cya teritware ya Masisi ibi rero icyo bisobanuye ko icyicaro cya teritware ya Masisi nacyo kiba kiri mu kaga yego gishobora gufatwa kandi ni ahantu hari hatarigera habera imirwano hari aho ba administrateri barahunze
hehe za Masisi. sinzi ko yari yahunga, ashobora kuba agihari. Yaba akiriya yaba afite ibibazo nawe yaza kuba nka ari nka mugenzi we. Sinenda kubihakana ngo ntacyo yaba, Yego. ariko ikigaragara we yagira ubuhungiro kuko amanutse inzira ya za Rwashi. za Rwashi ni FRDC iriyo. Umanutse biriya bice, hari ibice byitwa hitwa Imahanga, hari aho bita mu Kiswahili bahita ngo ni Kanii, undi ni bavuga ikinyarwanda bakahita Ikanigi. Yego. Hariya ashobora kumanuka bikaba byamufasha kugera muri iriya Walikale y'epfo itarafatwa, bityo akaba yahahungira, yewe yabona inzira ihunga birashoboka. Ubwo natigira nka Mitera wari wigize umugabo udahunga. Ubwo rero Masisi nayo urumva ko umuriro watse, kandi narabikubwiye Mushakamba, nakubwiye nti ubwo Rubero bishyushye kuriya biraza guhindurana Masisi. Biraza guhindurana Masisi kuko Masisi naho bariteguraga. Ikigaragara rero buriya imirwano yaje vuba aha ngaha turaza kubyumva, nubwo n'uyu munsi toroshye, n'uyu munsi barwanye, ariko biraza gukomeranaho. Ubona ariyo mpamvu FARDC idakura isomo mu gukubitirwa iburyo n'ibumoso n'amajyaruguru. Urumva niba bakubitirwa Rubero, bagakubitirwa Walikale, bagakubitirwa Masisi, ariko bagakomeza kwigira igufwa, reka aba ariryo jambo nkoresha. Ikibitera ni ubuyobozi bubi. Ni ubuyobozi bubi butashishoza, kuko buriya itegeko Tshisekedi yatanga buriya niryo ryakurikizwa. Yego. Icyo ni kimwe. Ikindi kirimo ni ukuvuga ni inda. Abayobozi ba gisirikare bakomeza babeshya Tshisekedi kugira ngo abihere amafaranga barye, bakamubeshya, bakifotoza bavuga ngo bafasha aha n'aha, bafasha aha n'aha, ariko ejo tukumva birutse bagiye. Ngira ngo tumaze iminsi igera muri 2 hafi 3 tutabona bya binyamakuru byabo ngo twafasha, bitewe n'ibyababayeho. Abanyekongo birirwa babituka, atari ku bundi mwebwe ntimufata, mwirirwa mwamburwa. Ariko birumvikana nyine ngo guhega ubutwari muratabarana. Yego. Iyo mugeze ku rugamba intwari iragaragara. Iragaragara. Twareba icyatumye Tshisekedi atatera cyangwa atarasa u Rwanda ngo ahindure ubutegetsi nk'uko yabivuze. Reka tuyirebe, ni ingingo ya 3, ngira ngo ni ibintu byatangajwe na Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Avuga impamvu Tshisekedi atateye u Rwanda. Kandi ibyo yavuze ushishoje usanga ari ukuri. Reka tubibwira abadukurikiye batarabimenya. Yego. Hari mu kiganiro Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yahaye kimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga bikorera mu Rwanda ariko cyitwa TV5 Monde. Yagaragaje ikindi kibazo gihangayikishije u Rwanda kuva ku muturanyi mu burengerazuba bw'igihugu kitabonewe umwanya uhagije mu biganiro kugira kiganirweho mu biganiro bya Rwanda, kikaba ari ikibazo cy'imvugo Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Tshisekedi akomeje kugenda avuga ko azakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, agaragaza ko icyabuze ari ubushotoranyi, naho icyabuze ari ubushobozi bwa Kongo, ahubwo iyo Kongo ibubona yari kubikoraho. Yagize ati ariko icyo navuga kindi, twavuze ibibazo 3 by'umutekano, hari ikindi kibazo cy'umutekano tutaganiriyeho neza kuko nyine tutabiboneye umwanya, ariko nacyo gisigaye kiduteye impungenge n'inkeke. Ni ikijyanye n'imvugo z'urwango ndetse n'imvugo za Perezida Tshisekedi wa Kongo zo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Akaba rero aheruka
no kubivugira ejo bundi Lubumbashi ku itariki ya 17 Ugushyingo ariko kwezi kwa 11, aho yavuze ko nibamuha uburenganzira cyangwa ububasha bwo guhindura itegeko nshinga azaboneraho agahirika ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo ngibyo rero byaduteye impungenge, tukaba twarasabye guverinoma ya Kongo ko izo mvugo n'uwo mugambi iwuhagarika. Yabajijwe niba hari ubushake bugaragara kuri guverinoma ya Kongo bwo guhagarika ibyo bintu, asubiza agira ati ubundi uko tubizi ntabwo ari ubushake bwabuze bwa guverinoma ya Kongo bwo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda, ni ubushobozi bwabuze. Kandi ubwo bushobozi bwabuze kubera iki? Bwabuze kubera ko dufite ingamba z'ubwirinzi zihamye. Izo ngamba rero zizagumaho kugeza igihe u Rwanda na Kongo dushyiriye mu bikorwa ibyo twiyemereje mu masezerano twasinye no mu masezerano tuzasinya. Ngira ngo abantu bahise bumva n'iby'ingamba z'ubwirinzi impamvu yabyo. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe icyatumye inama iheruka y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itabaye n'ibyari biteganyijwe. Ati inama yari ifite ingingo imwe gusa kuri gahunda y'ibyigwa, ariyo kwemeza no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Kongo. Ariko kugira ngo nyine iyo nyandiko itegurwe byari ngombwa gutumiza inama y'abaminisitiri ku munsi wagombaga kubanziriza iyo nama. Iyo nama rero y'abaminisitiri yabaye ku itariki ya 14 Ukuboza ariko kwezi kwa 12 kuwa gatandatu tumara amasaha agera ku 9 twiga kuri iyo nyandiko. Nk'uko mubizi, umubano w'u Rwanda na Kongo wangiritse kubera ibibazo bitatu cyane cyane by'umutekano: ikibazo cya FDLR, ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi n'ikibazo cya M23. Ibibazo bibiri bya mbere maze kuvuga byabonye igisubizo muri ya nyandiko inonosoye yo guhashya FDLR no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi. Yakomeje agira ati hari hasigaye rero ikibazo kimwe gusa, aricyo kibazo cya M23, aricyo cyatwaye umwanya wose i Rwanda mu nama y'abaminisitiri. Nagira ngo nibutse ahangaha yuko mu nyandiko twashyikirijwe n'umuhuza tariki ya 30 Ugushyingo ariko kwezi kwa 11 yari yatubwiye ko noneho guverinoma ya Kongo yiyemeje kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 mu rwego rw'ibiganiro bya Nairobi. Tukaba rero twaratangajwe kuwa gatandatu nuko Kongo yisubiye iranga iratsemba, yanga iryo jambo ibiganiro, ku buryo ari byo byadutwaye umwanya wose. Hanyuma rero ku mugoroba nka saa 7 z'ijoro tubonye ko ntacyo tuza kugeraho kandi ko ayo masezerano ariyo ngingo rukumbi y'inama y'abaminisitiri y'inama y'abakuru b'ibihugu, biba ngombwa ko u Rwanda rusaba ko iyo nama yigizwayo kugira ngo ibiganiro bizakomeze n'ayo masezerano azakomeze aganirweho. Aho niho byaje kurangirira Bwana Sentama. Ikiriho nuko ingamba z'ubwirinzi zabereye Kisekedi inzitizi. Bwana Sentama, n'ubushobozi yabuze n'ubushobozi yabuze, yabonye ko atabishoboye, ariko si ukuvuga ko yaba yarabiretse ku mutima mwiza yagize, ahubwo yarebye abona hari ikintu mu kinyarwanda bita kwigerezaho. Kwigerezaho ni ukwikorera ikintu udashoboye kwikorera. Yego. Nawe rero yararebye asanga ni ukwigerezaho, gutera u Rwanda ni ukwigerezaho. Asanga atabishobora arabireka. Ngira ngo ni nacyo Minisitiri Nduhungirehe yavuze. Yego. Abireka kuko nta bushobozi abifitiye. Bitandukanye na bya bindi yavuga ngo bagera i Kigali bicaye ahantu hamwe, ngo bahagarara i Goma bakarasa i Kigali. Bitandukanye n'ibyo ntabyo yashobora. Noneho n'Igoma avuga hasigaye hameze nko mu kabindi gapfundikiye, ahagera cyangwa baha intumwa ze zihagera zibebera. Nawe iyo ahageze Mushakamba abanza gutabaza amahanga kugira ngo asabe kuhasohoka. Rero biriya avuga byaba ari ibintu yivugisha ariko adashoboye. Ni bya bindi ujya ubona ko abakongomani bavuga ngo ni populisme. Populisme ni ukwirarira kugira ngo abantu bakwemere. Yego. Ukirarira kubera ibyo uvuga abantu bakakwemera, ariko kandi ibyo wabuze utabishoboye. Yego.
ni biriya rero baba bavuga kugira ngo ni ukwemeza abantu. Aba yemeza abantu ariko akabemeza akoresheje yitwaje ibintu adashoboye gukora. Wabonye nk'ibyo yavuze ngo azahindura Kongo ngo ubudage bwo muri Afurika. Umva se kugira ngo azagere aho ubudage bugeze yahagera ate? Byamugora, bisaba imbaraga nyinshi cyane n'umuvuduko z'umurengera ahubwo. Rero biriya nabyo ntabwo yabiretse kubw'umutima mwiza yagiriye u Rwanda, ahubwo yabiretse kuko atabishoboye. Impamvu niyo ngiyo. Mushakamba rero ukivuga biriya, hano hari inkuru ntoya. Yego. Ni umunyamabanga wa leta, ni uwungirije, baramwita sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Umunyamabanga wungirije wa leta zunze ubumwe za Amerika mu bibazo birebana na Afurika. Yego. Yitwa Morifi. Morifi yagize ati le président Kenyatta a accepté de faciliter la négociation de pourparlers entre le M23 et la République démocratique du Congo. Kuba Kenyatta yemeye kuba umuhuza mu biganiro hagati ya M23 na Congo. Ati la communauté de l'Afrique de l'Est a soutenu les transferts à l'Union africaine de ce mandat de lutte contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Ni ukuvuga EAC yaba ndabivuga gute, yaba yaremeye ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari wo ugira iriya manda yo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bivuze ko rero Kenyatta yaba arimo arazamuka ava mu gukorana na EAC, ahubwo ajya akorana n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Nibyo cyane ko yari yarabanje kwangwa na Kongo muri EAC. Yego. Ariko noneho bakaba babona ko inzira banyuzemo ari kubiya kure, bakaba bashaka kunyura mu nzira izatanga igisubizo cy'ukuri kandi yatangijwe na EAC. Yego. Kuba bemeye ubu butumwa bwari mu maboko ya EAC bakaba babwakiriye bukaba bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, ibi bisobanura ko bemera n'inzira EAC yari irimo cyane. Ni uko babona ko inzira y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ariko yari iri Rwanda ikubise igihwereye, kandi iyo nzira ikagaragaza ko basimbutse, hari ikintu bita gusimbuka inzego. Yego. Basimbutse inzego cyangwa basimbutse ingingo y'ingenzi, ariyo byari bigiye kugera kuri finali, bakavuga bati iyi ngingo itajemo u Rwanda rukavuga ruti nta mahoro yaboneka, turabizi, turahari, turabizi, turi abaturanyi, mubanze muyikemura ubundi twumvikana. Yego. Icyo twakwibaza niba ari aha bihagaze, muze iraza gufata SADC, iraza gufatwa mu rwego. SADC irimo nk'abacancuro. Yego. Kereka Union Africaine cyangwa umuryango wa Afurika w'ubumwe bwa Afurika nuramuka ufatiye umwanzuro abacancuro bose, ibihugu bifite abasirikare muri Kongo byagiye gufasha Kongo gicancuro kuba bakurayo ingabo. Nibitaba ibyo n'ubundi amahoro ashobora kutazaboneka. Yego. Ariko bwana Senama ngo aba FARDC bari guhunga ciko ati mu barase. Nibyo yemeje, ni icyemezo yafashe ko umu FARDC wongera guhunga hariya bamurasa ahita araswa
nta bindi, nta kindi, nta zindi nzira. ariko abamurasa nabo bari mu nzira zo guhunga. Ikigaragara Ciko niwe wa mbere uhunga. ntashaka umurongo munini w'abamukurikira bahunga. Barwanira Arimbongo, Ciko yari Kitsumbiro, yego, Kabundi ari mu birometero 3. Urumva arabashora ati nimugende, wakagenda iyo ngiye inyuma kure, yego, bajya kumugeraho akongera akiruka. ngira ngo wigeze umubona yicaye mu ishyamba ahantu, cyangwa hari n'ahandi yari yagiye kuraguza muri Ituri. yego. Ciko mu by'ukuri nta kiriya cyemezo cye rero, ahubwo igishobora kuvamo abasirikare bahunga niwe barasa. Yego. Ibi byigeze kuba, ngira ngo ni igihe cya Kabila uriya mukuru. Hari umusirikare, yari umusirikare w'umujenerali ukomeye wo ku gihe cya Mobutu. Ngira ngo Mobutu yamwoherezagaho rukomeye. Uyu yigeze no kumwohereza mu Rwanda Mushakamba. Umwe inkotanyi zakubise agashwiragira. Oya, baranamufasha ahubwo. Generale baramufashe bamufata neza, baramubungabunga, bakamuterera isariyuti, bakamuha ibyangombwa byose, ariko nyuma baje kumwohereza muri Kongo. Ngo Kongo yemeye ko ihita ikura abasirikare hariya. Bahita bavayo. Uwo musirikare ndabyibuka, bajya yari Kinshasa, ingabo za Laurent Désiré Kabila zijya kwinjira muri Kinshasa, bati ntimurwane hakwangirika byinshi, baramuhindukirana baramurasa. Yitwaga Generale Mayere Riyoke. Yego. Baramurasa arapfa. Urumva na Ciko nawe rero ubwo atangiye biriya, abasirikare be nibo bashobora kumwirasira, ahubwo bavuga bati uyu aratubwira ibiki, ari kwihamagarira urupfu. Ntabwo byoroshye rero, FRDC iyo bigeze hariya ntabwo biba byoroshye. Nibyo bwana Sentama, ndumva twagana ku musozo. Reka tugane ku musozo, dushimira abari badukurikiye. Tubibutse ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. M23 yaba yishe administrateur wa Rubero, Colonel Alain Kiwewa Mitera. Uyu mugabo ngo yari n'umunuza ahubwo. Yari iki? Uyu mugabo yari n'umukasayi. Akomoka i Kasayi. Hari nyuma y'umunsi umwe rero avuze ko bitwara neza ku rugamba, FRDC ahagaze neza ku rugamba, n'umutekano ari wose. Ikindi M23 yafashe utundi duce dushya muri Rubero, Warikare na Masisi. Masisi ni hariya, ni ibice byegereye Gatare. Yego. Ni ibice bya Kaniro, ntabwo yari yarayifashe yose, ariko ngira ngo yayimazeyo. Kandi ni Minisitiri Nduhungirehe yatangaje icyatumye Tshisekedi adatera u Rwanda, ngo ahindure ubutegetsi nk'uko abyivugira. Ibi rero twabonye ko yabitewe n'intege nke, nta ntege yifitiye zo kubikora. Yego. Abigerageje byaba ari ukwigerezaho. Yego. Turabashimiye rero abakunzi bacu badukurikiye, murakoze cyane. Twibutsa abashya ndetse n'abasanzwe, abatarakora subscribe bibuke gukanda subscribe. Ikindi bakande like kugira ngo tumenye ko bakunze ibiganiro byacu, banakande share kugira ngo ibiganiro byacu babisangize inshuti zabo, banakande no kuri comment, batwandikire, badushikirize ibitekerezo byabo bitwubaka. Ubwo turabashimiye. Mushakamba mbonye inkuru irimo ivuga, ariko ngira ngo nibyo babeshya, ngo ni ibikangisho. Yego. Ngo des hélicoptères d'attaque des FRDC en tendance au nord de Sake et Pilon, les positions du M23 Bukarara près de Kimoka. Aranshimisha cyakoze iyo bari gukubita ibihuha aho ngaho. Kuba yarashe se ko batahafashe. Barabeshya.
nibabanza bajya rero abari badukurikiye tubashimire umugoroba mwiza kuri mwese. yari Sentama, ndabashimiye. Mushakamba ngira ngo mushyikirize mikoro ni yawe. urakoze cyane bwana Sentama, badukurikiye bose barakoze. ayo yari amakuru yacu yo ku mugoroba ku itariki ya 19 z'ukwa 12 2024. Imana ikomeze ibahire.